abang tenang. Jila melek lo juz Quran, ulun tunaikan kegiatan. Walau banyak rintangan, tetap abang tenang. Walau banyak hafalan, tetap abang hafal demi kecinta. Bila sering kena marah, bahaya Tuhan ayah digata. Tetap ulun perjuangkan lepot juz Al-Quran. Jila melek lo juz Quran, ulun tunaikan kegiatan. Walau banyak rintangan, tetap abang tenang. Walau banyak hafalan, tetap abang hafal demi kecinta. Bila sering kena marah, bahaya Tuhan ayah digata. Tetap ulun perjuangkan lepot juz Al-Quran. Jila melek lo juz Quran, ulun tunaikan kegiatan. Walau banyak rintangan, tetap abang tenang. Walau banyak